abebembeza batorinwe kwebembera abantu bakiruhura nka Honorable Genensio Tumuramye aronzirwe nka MP wa Kashonje hamwe na Honorable Ruth Rujoki omunyishenjero kazahabwa kiruhura basimira abantu abo kubashagika kandi bashabira abatezi bakaruru obutosho kubahabura hamwe no kwatansa nabo aho intunguka y'abantu bona abeze kitabo ukoshaba school fees ugunayombeka omukazi arwire umwana bamenya school fees ushanga utuzine ungana wasa kusolving n'icyo n'umuntu umumbi yabiya agenda tashemerirwe umuki mu bitagenda nabyo umumura kansaza kweba ziburayo ngaho ngoma kumananya despite all that challenge ni basima tine bugaciro ni basima smoranga abandinde abampera magara marungi mutereza mani mutuhabure ebintu bizakoro mwebale mlonga nokuhereza muzeyi 99.8% gakiru mwebale mlonga bakabagira ngo ekitweka ekine munubu konkano wanupo unabere nimanya kaliyo witu so tinkumanya nupe kyabere yesigiri mwebale kukihayo mukahereza muzeyi 99.8 kwenu beraga kutikanga nkunu ne haliyo nupu. Honorable Tumuramye Genensio nagira ngo aina mani namwe no mujinya gukora abantu bakashonje na kiruhura nayo mwambaka rukani nazo parliament na bakorebe na bakoli naho dokibira bena kumwe abo bakanyuma na mukakampeleza tanaza parliament na shashani imwe na rani imwe na chumba za kuluni imwe ngoma kumanani omutsanje cyekijo naho toka samuzinezo sakora wenka mwamutamuhabwire tako wasakora wenka mwamutamwine kana etengo buhabusi bwanyu nimbasima mwene okumukozire aho mweshara kuteka mwe sente zanyu obwire bwanyu time is a resource. Chairman wa NRM muri Kiruhura District Kensinga Moses Kamisi asimira abantu abo kagira NRM na percent impango eyo bucweka 9 no butanyaguruka mushanja harigana ubure mtwaro mushanju hata tungira ubure mtwaro mwene kwentu mukore mumazima no mugisha mweni basima wekintu ekyo kandi bahanuza ngundikiza gukora kwanga mwene hadi Genensio buyasinga ukitinza abatafunga muturane n'amanyona cyurire kwanga mwe no buyasinga mureke tuyikirizane ngo abatafunga turiya bebembezi omwebembezi takushanota mwebembezi. Tumuramye Genensio akasinga karoro na percent ya 8 no butanyaguruka 9 harigana no bururu omutwaro gumene 13 ari kusinga twire Hedson owabire aino bururu 15 abunabuna makuru agasha kwa Kanale Mensa omuri Kiruhura.